Ni bulatele gonna piano tutor ni siare sauti langator to na Sounds of the Nations Fiji. Na serang ko grateful na ki di ojang gali ending wanai. Anyway, turun na intro. Nasanga mo tole manda kilokorni na intro. Okay. Kiran tetan to. Okay, usa pada na ending ki. Kena start pacang wakap miki. Okay, left hand na baseline na B flat, F na mo fingering line na start mo wakap mana C, D, E, F, G, A. Panstakan na D berarti kena A, lakop kena baseline. Panstengah kya C sar, C meja, namo fingering line. Ya. Okay. Jadi Zara. Gol lututan ke warna F. Ingkira na invoicing mo. Hindi. A, F sharp, E, D, A. Ocha repeat tali. Ya. Na kongo na baseline sana la kumewa na F sharp na mo fingering o mo right hand la kumena A meja bati kurang tak kena invoice ko. Baseline may B, karena entakan F sharp, namun, okay, iko kereta kena mulai niki instead of kerana image kurani. Dimnis ngo eko bantakan mo G
I ngai edaki B flat, D flat, owa B flat. Mana? B mana? Kurani apla tekan toko dikim. Kisara oktiv tak ketu. Kon ngo ngona F sharp. Na nomor right hand B flat D E A. Teman tak kawali berentam telur anakun ko. Balik tamu ko ni repeat akan mo lenggo. So instead na nung second round mo bango. Tuno lako naman ay kurin apply takan ako. We waited tong. Ichi suweka mulai. Iyon naga. Kon ko kurang bantak telana wiki you glory wiki So ikor ni bantakan na sautin bulan so nakon nga kon aplateka na start kalibarin mamati
iti sumewakan mulai iya nana slide ya iti Kurni bertani satu na fourth nomo baseline kurni gira tunga nandua nomo one eta kana nomo apa mo six chord mo E flat, D flat, G flat, C F sharp. Okay. And oce ang change kina E. Can ending iya nada katawa itu maka mulai Oke, nama besar bakal ngetikin sa natura uso tem sa edda suli uso tal na lain nilom kaya ito na patatar ke inbox nga may si tip may na IG na mafi George wano ni wala kanya na matongo kalong ata nak